Došli v novem videu, z vami je Sloleska. Ja, dolgo ni bilo videa, ne vem, pa če rekel sem vam, obljubil sem vam, da bom snemal. In dobrodošli zdaj v originalni video. Ja, tebe mislim, vse veš do. Dej vas sklepati primerje, to tebi govorim, tist, ko govori, da fejkam z Adrijem. Dej vas sklepati primerje, da dovolj čvekanje in take fore, tako da upam, da sva zaključila in da se nikoli več ne vidiva. Tako da ja, danes bomo igrali Brawl Stars. Ja, nova sezona je prišla in bo, oh my god, oh fuck, ko te stvari, stari moj, okej. Spongeba, kaj? Oh, fuck, ne morem dati, ne, shit, kjeri troll, kjeri scam. Kaj ne zdaj špil, grem, ne vem, kaj bi snimal, kaj gremo, ne vem. Kaj sem smešen, ne, nisem. Kaj, zakaj? To je nekaj novega. What? Class. Kva? What? To je tak nekaj najjačega, tanks. To je ful jako, nice. Čakaj, kjera mapa je? Aha. No, odločil sem se za poketa, pač ne vem, zakaj glih za poketa, ampak pač, ne vem. Neka miška bila, nek mouse. Ok, da vidimo, če je pokos možen premagati te velikane. Dobro, tudi enega novega brawlerja sem dobil tega rakca. Zdaj sem, pozabil sem, koliko mu že ime, ampak je ful jak, meni je ful všeč. Ne, tak blizu, da sem ga ubil, shit. Ne, mrtev sem. Louis ga ubil. Po mojem, da bom imel nič killov. Vse mi je. Ja, vse mi je. Kaj smešen, kaj si mi nič damage ne delam. Aha, prepozen si. Še ne streljati ne znaš. Misliš, da sem slab? Seveda sem slab. Vida rapta. Kaj? Ne. Shit. Haha, prepozen. Ok, zadev sem ga. Tako jaz ga bom sam zdaj heal. Pa zakaj greš, če imam power, sej, če ti bo dal damage-a, te bom tak jaz zdajle. Prepozen si, let's go, gol smo dal. No, jaz ga nisem dal, samo moja ekipa ga je dala, v bistvu ta Darli ga je dal. Ja. Ne, kaj sem jaz naredil? Kaj sem jaz naredil? Ne, fuck. Shit. Ne, me jebat. Ja, mi smo krivi. Mislim, dobro, pač ni moj problem, da sem se zdaj poket. Dobro, no, kaj si pa ti naredil? Bravo. Bravo. Poko je slab, tako da. To so nekako oni, ko healajo. Kaj so te? To so asen. Aha, te so. Rabimo neki kar damage da to. 8-bit je jak. Če ti je uspelo še kar me gledat, ne da bi kaj skipal ali pa dal naprej. Si jak, si res big fan mene, čeprav nimam kaj velik fanov, pa cubo imam, samo taki big fani pa ne tek. I guess. Darli. Bum. No, z 8-bitov jih pa lahko ubijemo, ne? To pa je mogoče. Ne, shit. Ko kurac? To je scam. Ne. Fuck. Jaz sem shit. No. Dobro, ja, pač ni not my problem, this is not my problem. Dobro, no pa kuk ta daj nam. Ne moreš?
Ja, lahko. Fuck. Jaz sem zaklal, ej. Bum, bum, bum. Gremo še solo, tako da. I guess, da to zadnja igra bomo ugotovili, če je solo boljši od Bravo Bala. Ja. Ok. You are weak. So weak. Ok, ona je šla. Zdaj imamo mi čas, da vzememo, uropamo te bokse. A ti si še kar prišla? Ti si sam prišla. Melody. Melody odšla se me, zapustila se me. Tle notar je zihar. Tam si šla. Ne, čakaj, ni Melody, ona je... Fuck, jaz sem pozabil. Ime je pa... Ne, Hans Z. Kako ime je to? Pač dobro, res imam Fox, ker sem leska, vam je kaj znano. Ona pa nima nekega pomena, mislim, je izmišljena, ne, se tudi sloleska izmišljen. Ni že 2019 ideja, ne. Ne, 2018 sem dobil to idejo za slolesko. Oh my god, koliko dolgo sem jaz imel to idejo? Ne vem, I don't know. Kam si zdaj mi ti pobegnil, sem le prid... Kaj, koliko sem ga lahko? Aha, si že mislila. What the hell? Jaz sem tega za trash, fuck. Ampak meni se zdi, da mi je bil solo dobro. Ja pač nisem dobro špil, no se sem... Upam, da ste želi, če ste stisnite like in subscribe, mi se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau.